Ayo mangga diaturi dalane kanggo sing badhe temuan. Kanggo keluarga besar Bapak Dharma bareng Ibu Wiwin sekeluarga. Kanggo masyarakat Langgeng Sari, Langgeng Maruni. Kanggo sing duet Cimori. Ulan turi wilujeng tepan. Wilujeng mah kepanggih malih. Sareng seni sing dangdut putra genade saking desa Anggarayu. Dipimpin dumateng Bapak Saleh Amawinata Kecamatan saking Sukasari. Sumangga sami mirangaken sareng kula putra genade. Mangga diaturi keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat pantes di sawah wadon lan lanang ngarisi pengantin manis meseme. Bapak Angel jalan karo somae gawe bunga. Kanggo pemain Nok Delima sing dadi lanang
badut lan lanang si pengantin terus deh manis wis sempe manek-manek maroso pae gawe bunga gunung-gunung digawe sawah papai enjel angel pisan papai enjel ngebanyonane papai enjel sayang durung-durung digawe salah angel pisan papai Tony papai Tony papai Tony papai Tony Mega Bandung di ngawang-ngawang papai Tony Drenggiling mah papai Tony kandel sisike wong Batang Sari tega nundung di teganya angel pisan ngelakonane papai Tony Papa Ipan, sini tentangin Papa Ipan, sing bayari Papa Ipan, sedulur tuan rumah, Papa Ipan sayang, Papa Ipan sing paling sayang, Papa Ipan, wong sing paling hebat, Papa Ipan, Papa Ipan, Papa Ipan, Papa Ipan sayang, Papa Ipan, Papa Ipan, sing paling moral, Papa Tony, wong Batang Sari, Papa Tony sing paling sayang, ajalani karo bulane. Dirikan metan pada kerasa papai ama arosoma papai ama sayang papai ama sing paling sayang papai ama sing paling iman papai ama sayang papai ama sayang Mamai ama sedulure tuan rumah Mamai ama kesun Mamai Tony mani Mamai Pino Mama Pino Mamai Pino sayang Mamai Pino sayang Mamai Pino Mamai Angel Papa Angel Papa Angel lirikan mata Papa Angel pada kerasa sumpah jiwa Papa Angel sayang pengantin baru seminggu beli yang turun Papa Angel maning Mama pengantin baru salam tangan Mama Angel karo tamu Mama Angel Mama Angel Mama Angel Mama Angel paling sayang Papa Epino sayang Papa Epino sayang Papa Epino Papa Tony